سینۆرێکی کوبەریە نەها gelek alozî bi xwe vedîtiye. Li vir çend mehan beriya niha cotkarek di dema cotkirina zeviyên xwe de bû armanca guleya artêşa Tirkiye û hat kuştin. Niha dema avêtina tovên genime cotkarên gundê Deyrûna Axê di keş û hewayeke nearam de bi neçarî kar di zeviyê xwe de dikin. دمانتنا بس عردي منا ام مجبورن سرفا عردا امانه ام مجبورن ام يواجهن يعني حتى خطر جي هيا بس ام دشينن دوين بتشين يعني ام عردي خو ام ناهل نولو دوين بتشينن بس ضمان نين يا هاتي كشتن ايامي بستانا ده هاتا كشتن بري شش حفت مها وقت ما بستاني خوش عندن انسان كي بريء بو مزارع بو او لاكي خمو لاكي بكالوريا بو بير بو او كشتن تفهم كر ولاكي عنده ما مشولا شيء اني وبخدي شنقي بيدم نم وانا ما ادري بهرنا حد تفهم كر اما خبران نظام الجمابو روسي قندي شنو بشاق وحيرا زادي ماما تشني ام تخيفيت كن المهم دهشت تفهم كر بجب خدي امان واستقرار تنت بدرجه 107 کیلومتری سینور جزیره روجاوای کردستانی و باکوری کردستانی را هیا خالین چاودریین ارتشا ترکیه لور بجی دبنو gelek caran guleyên bê ser û ber avêtine cotkaran. Di hemahengî di navbera desteya çandiniya Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyê de tune ye. Lewma nikare bibe rêgir û karê derdora di sid cotkarî ku zeviyê wan li ser sînorin hesan bike. خطة بر آوي حتى كانتون أقامش له أفهمه براستي أصلاً جودكار تيك شاندن يعني وقت بيجن كوارك سياسي ده مثلا دولة أداغر كر أختا جناه لجودكار عرض خراك وبتشينه يعني جودكار دولة أداغر كر جودكار ناس ناكين جودكار نمهندس عسكري نوكيدن فدستور وينا براستي دابي حماجي وقت أمجي أختا جريبري أم دس بيت كن درمان دكن زيفين جودكارا راستی گله کستانگی امجی دکشینن هم گله جرا گلن آویت رمجی. پارێزvanên sînor yên ser bi artêşa Sûriyê ve li seranserî sînor belav kirîne. Dewriyeyên Tirkî, Rûsî jî li vir têne encam dan. Serbazên Rûsyayê welatiyên van gundan piştrast kirine ku ew nahêlin di mûsimê vê salê de tu bûyerên nexweş rû bidin. Lê baweriya wan welatiyan bi sozên serbazên Rûsî sînordar kiriye. Çandin û çinîna zeviyên li tenîşt sînor çîroka metirsîdar ya cotkarên deverê ye. Beşek ji wan dev ji erdê xwe berdane û ji vê deverê bar kirine. Lê beşeke din ji bo dabînkirina qûtê salê neçarin. Bi awayekî metirsîdar jî li ser sînor û di nava erdê xwe de kar bikin. Vivian Fettah Rûdaw gundê Deyrûna Axê li ser sînorê di navbera Rojava û Bakurê Kurdistanê de.